Munini wa CHIBU wa KÍANG'ONDU Moses MAWIRA narombete Aciari kumenyerana baoboga kagitene gaka karutha. MAWIRA aruga mwana mwari ari ugwatine bura munene gwatwika atimenyerwa nkurukina ugite biashara ya bodaboda ni akuoruterwa kiara ni untu mwana omweji na akunenkira bodaboda kagita karutha untu borea bongerete mbugite iku na kinyamaringangwa. Kuringana na munini wa CHIBU wa sublocation ya KÍANG'ONDU Moses MAWIRA, kagita taka karutha rwa cukuru iko ana baingi bakomanaga na mantu makugitaria kithomo amwe na uturo bwago. MAWIRA ariuga maingi mamawati mama majanagia na Aciari kwigwa batakuraithiria bwega ana bago arakagita kamwe babarekagiria bonka kuthi kuriunga untu brende akuria Aciari bairutanirie kumenyera ana bago. Aciari nikankwenda kumwira endire cukuru cia bingwa twina tendency ya gutumaga ciana kwa macucu. Ukona kana gaku gakienda muno chuwerire cukuru cia bingwa ukachuthiria mucui wa macucu kwina kambo ikaribo kana muntu uribo utumaga kamwarega gakathi nabo. Ne mwira ogu nuntu kesesi no irebo. Orinde no turari na ya December. Ila nene muno. Tuna turari class 8. From November to December, turari na 2 months and almost 2 weeks. Kwina tuena mabu, which is very bad. Umenye ule musiali administration yeteisha kukulongera kwaku. Hatutakunja kukusaidia kukuambia mtoto analala aje. Ni wewe ukapata kuitate kumenyera twana twaku. Nkuruki ariuga ikagita taka baingi ba ana ba antu arume bathongagirwa utomerini bwa bangi na ndawa cia ntogona na barabangi bakagwatwa imetino ukukira kuruta wira ya bodaboda batari na umenyo bukugana bwa kuthithia bikibiki. Kana gaka bisi nitukarekeretie nontu taimwe nitucoka tukamanengera bikibiki. Babo kamunengera bikibiki athi gutwira ria. Nwaboga kundirwa bangi na nwabo bikibiki no gechoka ikiro maguta ithie karinge biashara magumoni ne uma. So katukegwa tuli very careful na ciana cietu. Nkiripotera weru wikendi kuma gicigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe mbite wa Samuel Gaishma.